Omukoro gwo kwiguraho irwaro lya Medcare and Diagnostic Center gwikiriho abareberezi batakushana abashubuzi abebembezi ba gavumenti kurwa omurembo rwambara n'aheru yaho kandi omugyenyi mukuru abeera Martin Muhangi omwezi w'orukurra Uganda Investment Authority. Moni we bari mnonga kubasa kutweta tukawitnessinga such a grand opening of such a humongous investment. Neza kuba erukufocusinga mnonga ahantu hari zindi zikuchira teganisa mnonga zibakweta non-communicable diseases. Ezo zitakugamba kungazi kutwita kuri. Professor Amon Agaba oyebembiremo omurimo gwabombeka AG nagira ngo irwarire rigenderere kugarra amatsiko ombarwire na mnonga abo abine emyaka ya bukuru. Taho amahano munonga nekitukweta screening and early diagnosis. Kwena ngo umuntu yaza kuro kuyashasha umuntu ogwa bayi n'umugisha kubanza kuceberwa kwena ngo endwara yaza kugira hiyaturuka tubase kugikwata kare kandi wakwata endwara kare no yaharezo complications ezinagamba no yahare endwara umuntu kumushasha munonga kandi aragurwa bucinemwe nk'endwara nka cancer, indwara nka pressure, indwara nka shukari zaceberwa zikakwatwa kare kandi zikaragurwa kare to avoid complications umuntu agumaine amagara marungi. Manya akanga kuzaheru during the brain drain yabireho namubuza yajya ati no uranga kwara yapere ubwenge bwo ku caringira abantu kamba bakangambira caringira abantu indi kwija kubaherukaho umubiri bwanjye n'abantu babiri ikintu kitwarebo musibe gukuru nibera kugiho haro research they are actually working seriously for them. They handle aging. They're senses. They are studying, no longer studying the DNAs, deoxyribonucleic acid. They have gone on. Irwaro lya Medcare Diagnostic Center nerishangwa omsel ya Stock Farm Nyarubungo Ankuto yambarra ibanda aho murembo rwambarra city abahango ombikwate no kuragura no kujanjabe abashubuzi nabenzi ba gavumenti abekiro mu mwanyugo baraganise konja kwatanisa n'irwareri omuno konja gamba na gavumenti okureba nko kubayongera okushagika omwanyugo abwa TV West ndisenyomo Gideon aho murembo rwambarra.